Hello, good morning, friends. A blessed Saturday morning to each and every one of you. Welcome back into my channel once again. Today is the second Saturday of the month, so we are going back to our home. Nga ay kablay we baro sa senpat hakanika channel ka jonga. Tementa kadai ka tayaw ka baar jong ubnai. Te ngan lek pai no shalayen te menta ka singan sa pen EP ya ki katuk ne teli ki clip jong ka jing lek siang. Okay perlok te dangi ne nga hadu bukut jong ka video. Stay tuned friends till the end of this video. And if you are new in this channel, please do subscribe and share and like so that it motivate me more and more. Te lada dan na pedang jongki ko dong poi thmai ke channel ko jonga. Sabha subscribe, share, but like. Kenang makanang aiman sim shishu yang ngandang la shishu ban penmi ya shibun ki video. Te ngan pen I yepi ka paro ko jonga kala ready. Hang ni. My paro is ready here. She's waiting for me. And okay, I'll show you when we go. If there is a good scene on the road, I'll show you. If not, I will continue when I reach home. Talada don ki bakham itanat halanti ngan sapan I pi lem da komta ngan sapan I endang lapoi syegyeng. Te mentanya di sana. Ini ketika syafkat mah ni bam just day pelang syasau. Okay. Terlalu warna mia kamen bang iklim duai mah ngila ada duai. Men hang toro pio bang iklim duai ngila ada duai ngan nak company re ba duai. Te waju kamen bang iklim duai ni bang. Te ngila ada duai mah. Kristan iklim duai bang jaram long ra. Te ngila ada duai din ketang saya bang. Dengan enam penilur tengah tu, masa tempat ya kena klip berletak dalam taksi. Ngathrai kila ya sedang bantrai mo. Pedne, keneka surok dan jungi kila ya sedang bantrai ngangai. Tangin ni ped nomor bakadai ka. Kadon gatrok ne betok kadhar construction. Lah sedang pentrai ke surok mah? Sedang pentrai surok. Yahoo! Ngalas uhe kamen sem ban wan paisnong nomor babalai. Kila sedang ban ti mah kiong ban sedang nak ban snai kene ka surok. Den gajongi ka NUS nong po den Senapur. Kadau. Angit pi itu ke klip orang apa ni mendak ndiat tu mo. Oh cine ti empat dan era, pat sedang era patne. Handrai nang tu pat. Mo. Kila ya sedang banti kilong man sina lan sina ayur am tu yang ta. Tu nong we na nong try yang di DCC mo. Te so komen gaman sem nomor babalai. Lada Sisen baka surok higi sedang mensina kamat ani kamat sem ke sok men ha. Hadu kat no ngilai up ya kene ke surok bahkan sedang no ban marmat le ban sina thamai mo. Te ta kejing ye up kala ngasnyo kala saisok mo. Sisen bala don ketika kejing sedang ban bu ye JCB ye ki ai te asal tenat hi kamat sem. Kini ka surok jongi te perlok mau nak kapor ke bapilo yoi. Gila.
la long siapa palat hi dan ray mentapat lo yu i bala long kum tu telah sengok komen gamen sim te okay tangkat ni hi ngan sa update dia hi pat sibet te pat kat ne ka jing snew ne ka surok jengi tambah mentapat yu i bakila ya sedang mo banyati pu silum gila ya don ane wah ma ada ni pu silum lah sedang banya pentrai ta lah sau tenat kamen sim lah sedang benti mo te pait kene ka ne ani lah sau komen sya kamen sim dampar jang ke DCC ne lah dan pu silum ne sakawai wah ki pai dak pu silum badang mai sedang sena surok na ba sedang sena surok na toh abiang mo tel satunat si kata lah ya ap kemi lenti mo andre pas sedang temental lah ya sedang ti tu mo ni syam den tah tu nung tu lah sedang iti mo kene pinyak pi wan lagi bat mai sudah mo bat mai sudah saya beli saya oh de tray mo itu bak nong bri kemana ne sini bak nong bri amdan tah ma kembali sibun ma tah te mentah kila ya sedang mo banti te yo i ne mo kila sedang banyati telah setenat kamen sim ma setenat kamen sim wow baik ma wow kemne teh ocen kamen sim kesok kemen pi ladang ayo i kemne bakila sedang macna ya ka serok ke jengiang kamen sim kesok kemen ma terlok wah kecing ap kemi lenti ke banado meno mo yang men sedang Januari mental apoy benai April teki sedang mental benai April wow toh aingu you blay yaki agi barok mo kecing sya kalau long tu kecing sya kawan rayu so obot hiang mo sejang mo te sabhar ka fal मीठा होता है अंगदai agak ketin Hindi sabhar ka fal मीठा होता है kemudian usok jong ke jing sya ulong bathiang mo te tu nglai i kem tu ni langsung komen ma kamen sim ani hot wat lada kadang long kum kapung ne tang ba shen ngin sayo no ya ka surok ka batmai wow langsung komen kamen sim te okay perlok tang gitu kendiat ki klip ki bangalapan EP te ngano pen isu sakmat ngengit be sakmat ro ladon hi kila ya sedang hi ban ya pu ban ya ti mo te handrai tangkat to la biang to ngengit POE mo baik kat kene jing snew tang slap tang CA te handrai kermen ba ngilayo mo ngilayo haleluya ani langsung tenat ha kamen sim setiap malah kapor ngong ifi tang siwan sinong ngaso diaw kamen sim andrai mendapat wan sinong ngaso komen kamen sim nomor babalai ngalayo i kini ki pu silum ngalayo i kini ki dampar ngalayo i kile sedang benti mo te ngaso tenat wow Bacing ketik teh. Kak ketik teh kena.
Oi. Wow, bon. Nih. Nanti teh Allah. Iya, 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 iya. Nih. Ya, 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 kaget di. Ya, ya, kakti, kakti, kakti. Kesurok dan tang bangila kemen bakila sedang banshna dakakti makna. Baba baca. Bam nak baba. Mak tu saya Ma ni. Why are lie? Baba bam cha oh. Mak ni saya mak ni. Mak ni. Mak ni me cendur ngah.